Matai fuying rakwa watwatakam ya pituni karwa. Ikanim naruam palulun ni Yesus si Peter, akan yake, akan Yohani, ami ketea mangi dumakarang atukun. Nukanangam tu dabjesuki titawan ni Yesu, du tangayinda. Sunicak mani yaruno muying namanyiri. Akman sang utalilina. Makaranam macitadanu tatluaka macinanaudya si Moise akan dia atau nukaku apa ama cising di Yesu. Manyiring si Peter di Yesu mupanyirsingen. Yati yap ya duja. Nusipiagin muam tukunama maring duja su atluaka saruap. Asaji mua asaji Moise asaji idia. Di napati ikani Peter wuciring nam tungyen suci nalab awum beng sira. Akiyan no ciringa macirali du cinalabang. Maniringam iyaran nam ni kaglu kwa anakku. Susarayan kunya. Amiringen nyo siya. Mamiring daw wuciring no macinanaudjam turana sirami rukmad tirama manyari. Karanam mangi jira si Yesua mapadnad na sunakumda. Maniringam tanekam na jika manyari. Cita endam si Yesura nau macitada. Umusuk sira pudutukunam maniring jira si Yesuam. Dojiku panyimiruaya maviya jipamnekan nanya mata dutwatawam. Jinyo pami cicicianu yanyo ni macita varian. Karanam pacicindanum macinanaudya si Yesu. Maniring siram ikunguda pancenya no yamangan nanawunui wawalamnya mata dutu kapan man manamay ni idia. Maniring si Yesuam si diaran nam man mamayi amapiya lalapso nakem numi kawiya tau. Am kui pancipa jinyam yarana ni mai si dia. Am dajatan nginu tau. Am uriwu tudanari buinya nu tau. Suikak manasang no ni pamnekannya mata dutu atawa piraru tenda. Wurira na ni pakateneng dana janu macinanaw di Yesu. So pakacirengen nado ni manak takasi Yohani. Makaranis sirado arwatawam amien suasaka tawa ni maya mangi mijijitudu tangayin ni Yesu. Maniringam mo panjusingan. Ikarilungo po anakku. Taya mamura-muri. Sunai pangasya ya madek-dek doa puya kaduranum. Nyangi kuna dumacina na ujimum jidavunasja. Maniring si suam kabuti yaji ke ipasunak-nakum jamata dutwa. Tahu si cai kuayadu yanyu kapiraratin. Akmar na swanjinu kununi kwa machikaupjin. Akmakura na swanjina marilunjin. Ayan kamu kanakan dudya. Karanam iwiya nawu kalam suya ni satana kapakubut na yan. Sunikapiya na nanuanak na. Karanam pacicinda si Yesu numacina na udya. Maniring siram. Ikungo namin di makabruwaw Yesu kalam suya ni satana. Maniring si Yesu. Unyuy kakman sangam yaji makanat puna kenakam nyusya mata dutu. Tuku nama cita ngayon jinyuam tanakman kamu suaji kaya vutu nunapasu kak dekdeng nunakumam. Tana tunyo nyirsil nga utuku na milis doyanan na kang inaduk wangam milis wurian. Suy kabun ujinyo api varia-vari. Tunyo pi kakasununid nyo aminuri. Aji mangakadi. Tauriwi kavurunu akman sanga kalam suyan ni satan. Malubutu macinanaw di Yesudu cadi diam
Manireng si Yesu jiram. Ituro daw ni pamnekan niya matado tua tau do maci uyadya tau. Akawakwak da siya. Ami katlun naruam mirwa pamavi. Mamiring daw rino macina naujam marakit siya suktok to. Makaranas si Yesu kanong macina naujado capay nungam amian so mangangap so dayking no rakwa panaralaya na tawa mang Ijipita. Maniring sirajam manungwa tumuro so dayking do rakwa panaralayan wo sinsinywan. Maniring sipita jiram tajina nuruyi. Sumdip do bagi sipitam panmaun na pacici ni Yesu. Maniring jam musimong. Sino pangangapan no panyisingin do karawan sudaiking? Mangap do anak nan, no mangap do karawan tao. Manungo kadang, maniring si pitam, mangap do karawan no tao. Maniring si Yesu jam, nuring nakumwam di nuruy saun no anak nam. Am tao siya ukak mati mapasubsub na. Sutumura na ngaya mamasil. Si citangan mo ngusuno ni man mana among muam makacita kaso asa kanyarpi. Maka netra na urya ituruta dayking durakwa panaralayan.